Nismo protiv izgradnje bazena, ali smo protiv načina na koji se određuju prioriteti za trošenje novca, kazao je Aleksandar Farkaš, odbornik Ujedinjenih regiona Srbije. Po mišljenju članova Ujedinjenih regiona, podizanje kredita je u redu ako to podiže standard građana, a i za tako nešto trebalo je da sadašnja vlast razgovara sa svim strankama jer je do izbora ostalo malo vremena. Ako možemo danas da dođemo na standard 21. veka kreditnim zaduženjem, mi jesmo za. Nismo za to da se čeka 50 godina da se izasfaltiraju sve ulice. Ali, ako se već to radi, neozbiljno je raditi prvo 6 meseci pred izbore, drugo, ne konsultovati i opoziciju i poziciju, relevantne, nerelevantne činioce u gradu i napraviti prioritete u gradu koje bi svi podržali, jer ovaj kredit će otplaćivati naredna vlast, ne ova. S tim u vezi mislimo da trebalo je da budu i konsultacije šta su prioriteti grada i naravno onda uraditi ili ne uraditi kreditno zaduženje. Odluka koju je usvojila Skupština nije definisala da li će se podizati kredit ili će se emitovati obveznice za izgradnju sportske infrastrukture. Milan Jovanov, član Zelene stranke i Ujedinjenih regiona, kazuje da hartije od vrednosti ne nose rizik onom koji ih kupuje, već onom koji ih prodaje. Takva atraktivna kamata mora biti i za obveznice koje štampa lokalna samouprava, odnosno i to je država. Što znači da u tom procentu mora da raste i budžet svake godine da bi se ispoštovale samo obaveze. Po ovoj situaciji kako mi situaciju imamo sa budžetom, teško da neko može reći da će iduće godine porasti budžet za 7, 8, 9%. A smatra se da je zaduživanje putem obveznica, odnosno štampanje obveznica, onaj koji štampa, je isplativo najmanje ako se prihoduje od 2 do 3 puta više u odnosu na kamatu koja se garantuje onome ko kupuje obveznice. Članovi Ujedinjenih regiona smatraju da još uvek nije kasno da se novac od kredita upotrebi i za komunalnu infrastrukturu, jer u odluci Skupštine grada nije definisano za šta će taj novac biti utrošen. Ukoliko se novac bude usmerio na komunalije, Ujedinjeni regioni su spremni da podrže takvu odluku, zaključio je Farkaš.